Samo neka ona, evo ga. Neka ovako ja pratim šta se događa. Da te moraju zvati. Da li su jedra i... Čudim se kako nisu do sad zvali, ali šta ćeš? A ko zove? A nemam pojma, valjda. Ništa, ja ovih glavno još pustio. Treba pustiti? Glavno? Da. Evo ga. Jel ide? Mislim, ovo je kako raspravljaš. Ja sam od vrha do dna sam išao, da ćemo ovako zavrti jedan krug, 360. Kako ovo zajebano voziti? Je! Sidio sekundu, popustiš. Krma je zajebana, a s obzirom da ovi timun taki, nema baš onu brzu povratnu informaciju dolje pa onda moraš predviđati unaprijed, da bi to... Evo ga, zavrtili smo i opet se penjemo na Jarbola, nakon 360 stupnjeva. Malo ćemo i plažu u Medenoj, iako se nema tu šta puno. A ovdje, znaš ko nas je vidio? Profa. Pa možda uz dole ovdje u kafiću, ima prijatelj, ima mi kafić ovdje na moru, blizu njegove kuće, pa je on to možda Sinjana sa. Inače ide on večeras u Zagreb, jer sljedeću... Za tjedan dana mu operacija. Nije bila već? Ne, nije, malo se sa krvnom slikom zakompliciralo i to, pa je mora to detaljnije malo pluća se i sve ostalo što je. Islave, nemoj da samo ovo dobro povata sve. Sve samo okači tamo. Ovo nazad pa onda naprijed. I u krupnom planu su.